Pakibalwan po, lakwas na kareng kabalen, alulos-lus king Manila. Linatag na ng otoridad, Reng Planu, abang gagawan niya ing Edsa rebuild. Ay ning balita ng Patricia Mamang. Para po karayong kabalentamong lulus-lus king Manila, linatag nala ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Department of Transportation o DOTR at Metro Manila Development Authority o MMDA. Reng takbang mga siguradong ligtas at masaleseng kimot ning Trapiku Kabang Gagawan niya ing Edsa rebuild. Iti katukining direktiba ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. bang mas maya ning epekto ning proyekto para karayong commuters at kareng motorista. Kabilang kareng takbang ing mumuna, libreng toll king partining Skyway Stage 3. Dagdag a 100 bus units para king Edsa busway. Dagdag a tren king MRT 3. Pamagpatupad ning ad-even scheme king Edsa at ing pamaglinis ning obstruction kareng alternatibong ruta. Obstruction, wala. No mercy yun. Walang delay po doon. By next week, we'll implement po yung bagong plano namin to clear ng mga karsada ng obstruction on a daily basis. Daily po yan. So, hindi po dapat mag-complain yung ating mga kababayan na kakiklearing nyo lang kahapon, nandito na naman kayo. Hindi po ganon. Aaraw-arawin po namin lahat ng kalsada. Agpangkang DOTR Secretary Vince Dizon, manatili ang makabuklating EDSA busway kabang gagawan niya ing proyekto. Buri na kanong PBBM na samasan ing trapiko at samasan ing mabiluga EDSA. Kabilin-bilinan ng Pangulo natin, and I'd just like to show you just what the President told the country, no, and all of us. Sabi niya, ayusin natin ang EDSA, pabilisin ang biyahe, pasimple ng buhay ng tao. So, ang utos ng ating Pangulo sa amin at sa lahat ng iba pang ahensya na kailangan tulungan tayong lahat para maayos na natin ang EDSA, sabi nga ng Pangulo natin, is once and for all, let us rebuild EDSA. Kasi kagaya nating lahat, frustrated na rin ang Pangulo sa patsi-patsin trabaho sa EDSA. No, reblocking, patsi-patsi, asphalt, tas masisira din pag umulan, and kita na naman natin yung epekto noon. Tepasyag ng DPWH Secretary Manuel Bonoan na magumpisayang preparatory works king daratang nga June 13. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.